Achi sa thapul nisim thum kumsang ni le somni le thuma kun Mitlhi ten ku kizo cha te chunga gal abol nawa mancha phata a aneyu nam khat su chimit ding na ti le amasan athim zilnaw education system su sit pi masat nin kiti anachi piu hin na sata in ku kizo nammi te education system hi atong khan a hi Hizong le wangphat umta in Kuki Students Organization in Kuki zo chate education system sim phat na din lungthim thale zung sengin kicholman lovin pan alazingun ahi Sadar Hills kam kaya din KSO Sadar Hills in gamsunga simlai ho khan khoding gel kho na to ogon anezing uta thlonin tuni thamul July ni sim thum kumsang ni le som ni lenga ni khon zong Sadar Hills gamsunga kon simlai mi som Kerela muna KSO Kerela to ogon na noya free sponsorship noya graduation simdin vaitha na ananei thei ki tawin ahi Hichi simlai mi som ho hin St. Teresa's Arts and Science College Mala Thrissur District Kerala a undergraduate program chum noya BBA Finance BCom Finance BSc Psychology BCom with Computer le adangdang azil diu ahi Hichi simlai mi som ho hi anu apa a insung mi te zaunan KSO Sadar Hills Administrative Office Kangpopi District Headquarters muna ECA Charts Kangpopi Pastor Ne'minlal Haukimin ta sa le hlagaw lama gilta intil khona anezin vaitha anamai cham kin go na chun tauna anaman pi in pathin thu a lom ta in aki khom chengin vaitha ana ananei ovin ahi Pastor Ne'minlal Haukimin zong nama dinga KSO te pan la adan le apoi moda nu zong anasezin ahi KSO zingzin isa kai thil nam isu en na ipi songle KSO ama frontline na dingzing kezi amo 9 to zi timol hin isa isei zi wang mit ki kan gut na zi wang hin ichimina thilung ki posting hin in kai khom zi wa hung pi zi hi Alangkhatna KSO Sadar Hills General Secretary K Songreng in Simlai Thim Zildia Kalsong to Oding Ho Til Kho na Gilta anei to thlonin Kanguya kun Kerela chan achi diudan le akimancha diudan asei pe in tom ngai ta apan ala ova nikhat le nama dinga mancha theita ahung hi go te diu tup na nei puma lekha asim diwin vai thla na ananezin ahi Hichi simlai mi som ho St. Teresa's Arts and Science College Mala Thrissur District Kerela asum lepai imacha lutlova thim zil theidia theinaw azi ho mipi head din KSO Sadar Hills Education Secretary Lalcha Chongloyin anaphong do in ahi KSO Sadar Hills student welfare ahung kilhai jin ma bagin tuni khonjong KSO Kerela to gunanoya St. Teresa Arts and Science College Kerela muna naute ho free degree course masim theidinga misom ang kilhang da in ati ho se tunin parents ho zawnan KSO Sadar office muna vai tha na ki bolin ati ho zo se hingong to le hin sutup le ahin lo hing sa ding KSO Kerela te jong ai ki bin amo ho Kerela mun athun dam se la thun wa naute ho jong lo hing ta course an chai wa hunung le nampia humpi phata angui wa officer lin ta hum ki sep do theina ding wi jong KSO Sadar sin tunin pastor ho zawnan til khom akinejin tunin vai kha na jong office muna ki bolin ahi Kipana Mitlhi longpumin simlai mi som insung mi ten KSO Sadar Hills le KSO Kerela te chunga zong akipa naw anaphongun ahi Ponat umta khat chu mipa khat chun alungsunga akipadan akam chengin anaseido thehi zong le insung mi te thalenga minu khanin Kipathu asei pe chun kitim zo lovin mipa hi zong le akipa na Mitlhi zel sel zo ta lovin thonggo bangin amithlin anachup zengin ahi Tuni ni ko KSO Sadar Hills ten katsate ho him jil lama hin ko isin pi zebin ama sapenin ama ho chunga Kipathu kasein ani ne pathinin ama ho zong ato atham na te ho zong sia umpi henang maba na zong ama long that na pijing hin ti chu kaga se henang anu te ho apate ho wen ka kipadan dan he kasate ho mun chumang ka sozo po win gen the sagate ka hizo hin ama ho zala tuna kasate o Kerela the din zebin ka kipan pathin ka thangban hi amuna KSO Kerela te jong chunga jong Kipathu ka se lim le melin ki moto hi jong le hen na nawa ho jong ha panin pan kasate ho dinga thilpha nei gon pi zebin ka kipan kachung se ba kipathil pe ka pe zo pove anu te ho pa te ho win ka kipawe ti kalwai se diong ka nei pove hi jun ta kachate ho nin boy pi ki ding ze din jong ka kipa na ko ma Kipathu ka se ka kipa ja ka se hil jong tam pim tin hi jong da ni ngai dam bilang kachate ho tu ni ko
kang popi Sadar KSO hanjong phatet jan ei vai honuvin ei vai ha thei je yang pasal pa chu jong ka kipa in mai cha ma sim pi zen kalung among ve anu te pa te se kalung among ve ti chu ka ga se he ka kipa Vaitha nakin gon ki chain National Highway 2 lamthlonga akalson na diu bus ahung thlun to thlonin simlai hole a insung mi teu chule KSO Sadar Hills lamkai ho ki pa ta in anaki vaitha un Kerela zone din simlai ho anakal song tawin a hi Paumin KSO Kerela ya KSO Sadar Hills takwa simlai tia dinga opportunity hoi tak mai nang bol je kun simlai that changin Kipathu kang yan la tun tu ai pan dok ti din kum tawa amunai na boi bi KSO Sadar Hills ya chunga le pa thu vel vel kong yan ki ki in ek ti pa ke